krasne Malage. Idemo vidjeti katedralu. Došli smo sinoć kasno. Čekaj. Malo ćemo okružiti katedralu i idemo u Alcazabu. Ćeš se izgubiti u labirintu? A nisam sigurna je li ovo pravi ulaz. Došli smo na ulaz pa ćemo dalje istraživati. Karta se kupuje na automat. Četiri, sad! Polako, ovdje nema ograde i uvijek pazi gdje hodaš. Ajmo vojnici, ako ste preživjeli idite u palaču. Znači, sve ovo što smo do sad vidjeli je stvari bila vojna zona, što znači, mislim da su bile 3 zidine i vojnici koji su čuvali ulaz u palaču, odnosno šanse da bi došli živi do palače su bile nikakve. I to su ta vrata zadnja i sad bi trebali ući u palaču. What? Vidi ovo! Došli smo do vrha i sad idemo tu, ali nije spojeno, odvojene su stvari. Znači moramo se spustiti skroz dole i onda se ponovo penjati gore. Mogli su to malo i pametnije smisliti. Stani! Naš zaključak je toliko puno zidova za malu palaču. Očekivala sam da će biti puno više vrtova. Jer prije dolaska uopće nismo gledali šta nas očekuje unutra i u palači, tako da isplati se, nemojte me krivo razumjeti, ja bi išla opet i jeftino je, 5,5 eura za 2 atrakcije, mislim da je u stvari džabe. Ali evo čisto dojam šta su gradili u prošlosti radi tolike male palačice, to me fascinira. Osti, koja gužva, okej. Dođite ranije, iako mi nismo došli toliko rano. Mi smo došli oko 10:30, 11 i trebalo nam je sve skupa sat i po vremena. Tako da ako dođete čak i 10, vjerovatno ćete biti sami, a ako dođete u podne, bit će krcato. Tu je ulaz u park, ali idemo prvo po ulaznice. Kakva sreća. Ajde upada, idemo unutra. Ajmo. Gracias. Prvi put u životu smo na... Ali smo bili Ne, bili smo obično, samo što izgleda ovako. Znači, situacija je sljedeća. Kad dođete dobijete slušalice i ovdje imate znači jezike na koje možete slušati i govorit će vam o stvarima koje ste posjetili. S druge strane imate park za malo veću djecu. Sad su utihnile, čovječe. Mjestimično su u ovom parku ptice toliko glasne. I nalazimo se u parku i skočili smo iz autobusa. Došli smo u turistički ured i predigli smo karte za hop-on hop-off bus. I vidjeli smo na cesti prvi hop-on bus i skočili odmah u njega. Niti smo znali koju liniju skačemo, niti gdje nas vodi, samo smo skočili i nije ispalo loše. Napravili smo lagani krug i došli smo do parka, sad ćemo prošetati kroz park
i idemo stanicu po stanicu i sad ćemo od Marine prošetati parkom. Marinu ćemo obići vjerojatno sutra, ali idemo i na Brod, tako da ćete malo više Marine vidjeti, ali pogledaj, stvarno izgleda kao džungla. Ono izgleda stvarno kao džungla. Evo ih. Prelude su. A to nije za igru, to je muzej. Malo mi je teško i vertikalno i horizontalno snimati, malo za Reels, malo za YouTube. Otiđite i na naš Instagram i TikTok, ćete vidjeti neke naše snimke tamo. Hop on hop off stanici, plaža Malegeta smo se iskrcali, a tu već ima raznih kerefeka za djecu, tako da smo već tu stali. Znači, duž cijele plaže su stvari za djecu i to top stvari. Bili smo malo gladni pa sam krenila jest ravioli. Ovo smo već raskomadali. Hoće li uspjeti, hoće li uspjeti? Uspio je! Sam ti stala na ruku? Da. Di smo došli, dečki? Došli smo pred sam ulaz Gibralfaro. Dijano, šta si reka za ovaj hop on hop off bus? Super je. Busevima, tramvajima. Ne moraš razmišljati koje stanice uzimat i presjedat. Znam da to nije komplicirano, znam da je povoljno, ali kad si s djetetom, neka imaš jedan dan, nekako 27 eura mi se ne čini puno. I vodilo nas je znači na sve lokacije koje smo svakako htjeli obići. Nešto smo šetali, nismo sve koristili, ali predobro. Ja sam oduševljena isto. Velike te skale. Ali dobro, ti si iz grada Dioklecijana, šta tebi znači velika skala, ode neš ti. O, neka zastava gore vijori. Dobro napomeni da smo vidjeli restoran i kafić i na Gibralfaro i dole na Alcazabi. WC također, nije sada ih ima svaki korak, ali baš smo vidjeli dosta javnih WC-a. Mislim da je ovo puno bolje prikaz nego da smo bili ispred. Znači trenutno je zatvorena jer se nešto radi. Da smo je samo kružili ne bi ovako lijepo vidjeli. Zadnja hop on hop off stanica je ova, ja je zovem glavna ulica, ali to je u stvari ulica s dućanima i muzej u blizini. Odmah tu je desno katedrala i malo ćemo kroz nju prođirati i imam jedan special place gdje želim da završimo večerašnji dan, a još samo malo budite strpljivi. Mala staklena piramida. Jesi umoran? Koje smo bili? Ujutro. Koje se trča? Nažalost nam je ulaz zatvoren. Izgleda i ulaz cool. Idemo dalje. Tamo su se upalile sičice da vidite Plaza del Mercado gdje smo bili jučer kad su pjevali. I ovdje ima jako puno tapasa, restorančića za pojest, popit.
A odmah tu je i supermarket. Iza njega bi trebala biti rodna kuća Pabla Picassa. Odmah je kraj supermarkada. I oni su naravno tu napravili mali dućan. Hello, business is business. Još je otvoren, ali nećemo ulaziti. Ma sad ću te uloviti. Sad ću te uloviti. Opa!